Iwan sinunod kadang-kadang Yesus nasolbihon sa koira sinunod kadang-kadang Yesus nasolbihon kadang-kadang sa lindo di Yesus. Kaya sanong kaswabon, kumadatid insanan, ano misis at akad iswang sambayang. Kinaruhingan iswang kerajaan sorga, kung sikaw da kaswabon na bayno, sanging pasiyahay da tumuguang ditit tindalanon dat pamagunan da tadaw da bayno, nga apay hay katilombus, kung sikaw dat pagyamungan dahay, tuharo sa kadungno, gisambuan nuno pahit away andahay manamboras da kaswabon na bayno, nga asilih da isa pakagut, pano kasukod dahay, iswang dat magindalan na kapasyan dahay. Tinasamayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, usanong kaswabon, kumadatid insanan, kukuran na tabar di kaswabon bayno. Ay ikalansanan dat o insanan to kono po nga o nga sagit-sagit kadidan kagumuan dat boras ki. Ina pahit haro kita kuditin do haro minanguhot dat nunu madihit sinding dite no dinuman paunio ki. Ina pa sinding idinga di man napodo kayo tayo po at Greta si Hombing ka kita nanda kayo sinding idi Gret Grethe si Hombing. Kaya kaswabon na ba no? Iho kadaw nga on si ko ako to mantadot ay tsokadong nga kinarohingan. Yati na po nga kano to kod magyampad isuanggot kay si saan namin susuwab hali piya dot gumo namati akay garitan to kat hiti na po dahay dandahom line cell com iso iti pot DJ haro dua na ri tadaw iso haro hinga aruhay dandah na po mamawasap po nga ano milo nga mantad ko haro polot kamoyan da DJ kano di dat kapag yampay ta kay kasari dat kaswaban na bayno. Ang paing ka nagit iswang na kalidasan nga ta kay matiti kamoyan dat ay so sakit kamon dahara hit sakit ta ko datimpud danda piya nga magisusuayan no panasakit datiti nga nuno na po hit awayaan dati tagwangan to na po akon na po ko iswang daruhani a sumakit dati nga ititinan nga sumakit to naretan na dati di kanihabot iharohi karaiti di gamut ta iswang nga karohanian sigog kay hari gamut ta opoit sumunid iswanggot kaboboyhon ginawa dati iti sakit ti nga yati nagigi sonong ta magindalan na kapasyon sigog ka na pom sumakit o sihat o kita dati ang asaragas ped o ngasukan o kon ko isuot ay komoyon dati ada katanda sakit sigog ka na po mintalang ngotit akar pahit iswang ka kasihatan jadi dadamot takod apa ang ulayan nila akar pahit iswang na kasihatan iti kalidasan ka daw nga
tamangan to kay gyaki. Kaduhung kad adakatan, ino ponde po pisosoren datim iyo ti hinahiti pamagunan iti ka. Tumano da pasinding dit Greta di tenu nga ay iswang dat timpud-timpud it kaman napod asang ulunanit saat nurdi saat sepi ka sepi kana pati nga ay so no so gangaw-gangaw gi hiri na mumusaro takod tokay iti kapasiyan dati tinga pengkukuhuran na pod atagwangan dati harat tamparurul ka pengkuro katutukan no pod pamusaran to kam iyati to kana ti dadamot ti pamagunan da naboras mantad agi dat ilo na pod ay sakot to ki kasuluh ngay pamilasuan ilo na awayaan ko ka tok mansaw to ka diti di teno nga paimpunon kun nadadi pukul 5 tu sunyi sapi po nga panandig na dihela siba umbal po dila tasum mompot patatalibo ko pa di may nagidi pintalango tu yun ila taso nga mompot mo nandig bay na po panambarasan pa dati nga kituluh dat berbahasa roh may dati imbulaya yom pengkurati komondat berbahasa roh may dati ukabay iswanggat Kisah pasal 2 manto no po pointan na dad kumoiso gisombot ay ilot ko podom talo ino pwede kaswabon kanihab nga nawayan dati sayra no po nari ko tadaw Pentakosta ang sana no po tulun na tumbayan nga tinumimong dahil isa kinayanan sigag ka na palintuhon no hat mantad hilatawan tuni miagalit sogi da tamu sa ologod it minamanu da paimpuli hiwalay di da hinggad ilan pa nga sangingirikaw diri kakitoh na di diolod miagalot dila miagalot sinda butapoy sinumasad minoy sako diolod dot tisom-tiso kumaapat kapanu na diolod din rusa da olidang umbal na diolod mimboros iswanggot boros da susway miagali pinatahak di rusa di kumadiolo dat nunuhiman po boroso antakan no po dihom ayat kalimo hilo no po di Jerusalem nga nakohino ngay tulun-tulun Yahudi it ang tatap-tatap ang alim yang saleh mantadat o insanan kinayon ng dahitid sirba datawan nga sayra no pod linumintuhon ni tuni hiddi it miagali tangu sa ologod tok kom tinumimong matidiolo di miagal na madati korango no po nga moy na nung pagisasong kodwo tok numari dihoy ka iyolo na padidi nga bingung nudi bingung iyolo na padidi nga bingung tu korango diolo dat ino pahi rasul idi nga mo boros iswang da boros diolo kangapagag ngay ilo kagagang yolo katugangan yolo tercangang-cangang asuwayan yolo ayat katuru
Gisem bo kadiolo okon te ko insana no po lo nga mo boros do boros sa tulun Galilea. Kumawalu paingkuro ng kudid iati korongo to ko di lombing boros maya do boros dati dat tisam tiso. Hinggad ino pa'y boros dati di nga gunoon diolo. Ino pa'y tangaulun dat nakorikot tahilad ay Yerusalem ba antakan di ayat 9 nga harana tulundot komondot Partia, Media, Elam, tulun mantadot Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, harana nagi mantad Asia. Har to di dusun nila mantad Asia. Frigia, Pamfilia, iya, ogumo, iya. Mesir, harap nagi imantadat daerah-daerah Libya, ipoin sama kahilad Kerin ni, nagi imon didikot mantad Rom. Naboruong, nabingung. Jadi suai katulun Yahudi nagi mengigit ugama da Yahudi, orang Kreta tulun da Arab, yolo na padinga korongaw dit rasul ngai mimboros iswang dat boros diolo. Nu kadi diolo di. Kamoyan di diolo itinapo nga winan sa kinorohingan da tagayo. Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Boruang yolo. Tugangan yolo. Yolo na pwede di nga aiso no di boros no bongo ngai diolo di. Miampay do mo boros sa sangulun isuay. Nunumadi ko mo yun itid. Koilo dia lulu mimura sa boros dati ka. Iya didihit tuhat tamimbulay. Nga haro nag-iisu mimbar imo boros nung kadilo ayat 13. Haro nag-iimo nindir. Tok yolo na pulo nga nangahukit anggur omis. Mano pa di dati imbulay ay lagi. Nga oray tanditi kamoyon dat berbahasa roh. Sekira na pa di hiti dati nga yoho ihati tulun da dusun. Nga ina pahit orang putih nga memboros supaya siya nga orang dati dusun siya memboros. Kaling, nuga di kaling ko boros sa susuay. India. Tulun di siya India. Nga orang na pa di siya peturus sa memboros India. Tulun da sina. Orang ditulun sina nga sina ay. Koilo mang kudi siya Tamil. Koilo mang kudi siya boros sa sina ka. Tulun da gipon. Tokom ming arigato teko ming kuo wadi karati nga dia nuni boroson. Ino pa di tuhot dilo nga nunumadi ko mo yoniti ka. Haro di tuhot tamiagal nunumadi rati iti ka. Miagal na dati ka daw haro na pohit kasuwayanan dat okito dati. Nga ino pohit mimbulay isuanggat pemusarahan dati. Nga nuno. Tok kalimpupuson na matidi ka piya pumugunan ka.
Nuno po hit ay ok ha kugi ako ilom nula kaling wo. Hitin pa dahay di tanganak pa yahay gi. Nuno na pa bansad India te kay buruka iborigo. Korikot na po nga. Tok. Korikot na mo ti borigo. Borigo na po ti nga Pakistan mo. Kalaka kagadi di ba no? Okay? Nga ino po dahit India ka kaling. Tok kaling mo tilo ka. Nga siyo da haro na hikagalagalan ko it ako piyo kontok ki. Jadi mi agalo dati dating puden da saya ano pod hari kasuwayanan do kita dati nga minta lang hit isu ang ginawa dati dot. Nun madi ka piyo rati iti ka. Nun madi ko mo yun iti. Ina pa'y gulo da mimbulay nga tok iti numuti ko pa'y kalimpupuson pumugunan ka. Kakita ako pa'y tawan dat it pa'y susuway kakitanan kulot. Tawan da antakan ni diri. Kabasanan na pa nga imin sa sadap da ana rumasam. Binaba nga aragang. Ilatawan nga aulud. Iyo pa di sisisada. Intahan, imparasan, nun daw nga, haro na nga ikagalagalon. Tok kumbalo, giso makasambay ang ngay ako kakito. Kago nam tok, sa kiro na po, bahay no ako rikatan no, ampunay ako no. Salamato no, kunak, iya di na idahad awayaan. Haro na po ikasuswayan nga, tok iti, no kanto ko piyati. Akhir jaman no mo ti ko piyati ka. Akon pa di donod hinggo hido ko vinoposid dit miningay gisid di kanihab yo di hilod DM 4 kay kanihab pinopoposid di umbal pa di pinopakita dit miningay gis ki moy no po pagano dit tali tay ko kain potay don do hilod sakay kayo pasulungan na liyaw. Pasulungan na liyaw. Tumuhon no. Tok. O doya di haro hikanto hit. Ay kokogusto pod iliyaw tumatak pod it. Kung kay tumatak ko itumatik. Rumatu no po isiyod. It ologod. Nga haro hikanto hit mamirulan-rulanin. Tumay didit raanom migi tidi kayo. Iopido pag ginaod kumiros ka mo. Nga katutukan na ba nga nakakiros no ngay. Sayra no pod okito dati ogumo pira na hato sa hitimolay siyad na dapatan na bunuh diri. Pira na hato si bunuh diri da nga nakasupan. Mimbulay na ginawa dati nunumadi ko mo yun iti. Iti ni komondo akhir zaman kakantok ki. Mo gisusuway no pohot it ralan diolo dot mongompok koposyon. Haro no hit moigis. Haro no tumuhon. Haro no hit may panaw dahil laburaya. Mo kilanggar karita. Nagidi miagali di ay say di may Panginoon barasun di itororong ay ilan di apo siaron. Nga intangan no po dati ilot ralan nga ida ko mo na bunuh diri loom. Tok. Ino po yung moigisam o dwe ano ko isuang dat o nga sa minute po ri oholugi. Soro no di hati sansangon no po hat tadungom kabang. Pero no linay dako katahan. Yo no ay ka minute. Aduya nagid haro hiit kapuriman no did iyo dit sumosok ko di pinuo matay no di ki. Hari kante monotos po dadi sumalakay kago nga hinggo po. Miagali ko mo dati di gulod hari maturatu no nga monosolo gidadi.
nga hingga po maturatu 'no, ikalansanan haro pohi ginawah peluang ket tumobat to antakan idihi. Ihati mo't iti nga maso-maso tokoy itimpu det matay-patay tokoy ti boh, mantad iti panasakit dati intalang ti panasakit temporurul. Tokom ikamon iso iralanda kapatayon nila temporurul boh. Nga dadamot indit minengay giset isuang ko 1 minute 2 minute tatimpu det mumangholo. Ikalansanan da hara kasiwatan nila tinumubat dadamot itinumuhon mantada tingkat 10, 9, 8, 7, 6, 5 hara timpu di siya bertobat. Ihati dadamot ta sumakit ngay suay to kono tinggi darah. Suay natit misa saubo. Suay natik nongon to ko asma. Nuno na po tampor gout kanuno. Nga ilo na la timpu dati dat tumubat. Ay matila na musangira kompo kanilo nga anuan to kan kasiwatan dat tok adi elanum sangira iti nga miagal lang nga lamoy bunuh diri lo. Nga iati na pod ilat panasakit temporurul nga alalaid harapoy milo po man palambat-lambat to. Oyo to kono pod mahit ko na ahawa ilo kasiwatan. Saira na pandongon dati roite kareta iman. Nga itinapadi ka mundat bunuh diri. O kondo ko ititina na ko mundat manta ka patayo. Iti iman nga ilo mangkudihit asaro ko pa dati man patayo. Ay say piswayan ni bunuh diri di bunuh iman. Saira na po bunuh diri ko ampakan na pinuhobo. Nga saira na po bunuh iman to ko. Miagal no po ri. Miagal no dio adamom ihawa. Bunuh diri. Amu ibunuh diri ako kitanan. Nga saira na pod ay minagano hilod kaputusan dat bunuh iman. Bunuh iman na boritian digi. Tu nasunudan na pingka ka nga ngoy. Saira na podid bunuh iman. Minamatad iman. Pinopakiros do iman. Katutukan na po nga kapatayon. Jadi titi tampinay nga suway ko bunuh diri mo'y kiros at ititinan. Haro na gid ihati na po nga kumiros sa isuang dat iman dati. Katumbayaan dati kumakinoringan. Sa kira timpu-timpu dan iti na po iman dati nga sanging kiros. O duya di iman ko na po yung hatihom ipaintahid tali nga paingig ito ko patil. Siyo. Paingig ito ko pailantahid ako patil. Nga pakirasan na may iman. Nga paingigit po damot. Sa kirad ino pa'y iman dati nga man dati patamo. Pakirasan dati muhuntuhun to kono. Nga to karo po. Syukur na to iti na po iman dati patayo nga miagaliti sakit. To iti na po gaya sakit iti nga. O koni ko mo nilambus ka piyad. Ano ontok ki mo nilambus ki. Jadi dadamot to ino po iman dati nga miras kiros. Haro pa kasari kasiwatan dati gumuli. Mantadat kopurimanan dati. O guno to paguhibor si tambalot. Kono no mingkakat to kakagod. Miyampay dit iman dati nolwolo. Haro na po it okoro piyad. Isinit-sinit po iman dati di nga. Tokoy. I will go nati. Hoy ka. I will go to kono. Haro po hit kasinit to takoron iman dati. Marilah kita dengan sisa iman yang kita ada.
Nu kan ditambal tidid halip ya no poning-poning berdiri teguh kan. Jadi ia ti tom pinai ngai sekira miras-kiras na iman dati. Ing kakat toko kago, guli toko kago ge. Tok no kain sadu nila pelajaran dati oi ge. Pagulio dati hodid ayat hopodam talu. Ino pay ayat ka hopodam duo nga nunu na pay kasuwayanan dati ti pamagunan nu kadi dati. Tok koy itino di kopi komondot akhir zaman ka. Bibit iman, bibit cinta. Tok ilting i komondot ya didi nga apa kay di misi cinta ki tampine Melbourne. It sakira mikaruhang. Kumiros no hit ginawon no orohian di karuhang mo. Ako no orohian. Pakirosan no na isinta no di karuhang no di mo. Nga mantad ko haro pakasari it sinta no akuri no. I akoro no gi. May kago pa yung bulayo. Ay say milop po pa yung talang kago di mantadi dia. Bobos piadahe mo gimputa akabangot. Ay kada no tanu da ginawo ka. Nga ako no pa kumantad dia. Ay tumilombo si sinta no di ki. Tok. Ikaw mo yan na pangin sa samod. Pangkani kago himi si sinta no gi. Putuson na tika. Aku orang yan di siya pangkay siya bo. Makan niya nga ologod tumodo tonti hob. Ayahan nga. Ho. Irinit angay ko korohyan ka. Monguab nga. Polopokon no potuab. Nga mantad ko haro po kasarit. Nga iri po dito. O puso tungod guys yun do. Mantad ka harapoit ako bibit-bibit cinta di Melbourne. Oh, umbalan po ya. Ila ayat ka padam talo nga haro nagitulon na manindir. No ka nagidiwokon. Oh, nangahok kilodit anggur o ngomis ka. Sayra na pod intangan dati la sindiril la tulo nila. Okay? Nga, ilo na po anggur o omis nga ay kahok. Miya galatakano. Ikomondo ko, oh, nangahok kilo latakano. Kadilo mo. Kamuyan na po lat, yelo na po nga, nangahok ka anggur manis kalo. Okay? Nga, ino po hi anggur di nga ako ni kakahok. Nga mantad ko po sindiron. Miya galaman na dati. Sayra na po, otil lay tanak eh. O gulat lay tanak. It ano milok ko mo yan, no ka dati. Nabangat to gula. Nabangat siya gula ka. Iyalo, nalat. Iyalo na po lang nga, nangaw ka anggur o ngomis ka. Sayra dat o bintogod do mo ditulon ki. No, napanhandasan. No, dinakan iti o bintogod. O bintogod do pa sa sangulon nga, no panindir dati. So kirod, logihad do isang ulon, no napanindir dati. O sading. Sa kirod siki-siki to kapurimandat o i-ontok. Imoy panansangan no borosokon. Oh, iho mako mo yan nilo ka. No kagot ipanindir dati tiyod eh. I-obinsangan no. O bintogod nga kun ko nabangati gula ka. O binliho no ni panindir dati. Ade.
Nakuro diri dito minintolong ay. Paingkuro okay na di ka? Aya, sige ka pintolong bahin hoy. Sindiran to kuno dalo lain nilo. Timpu na kantod miras kira sila lain ka daw lo. Bah, paingkuro abuli na ka. Mila to kuno patilambusan. Aw biliho kumon natid na bangat to kilaw. Eh. Haro na po'y panindir dati wo. O bintogod haro hi panindir dati. O binliho. O bingihad. Haro na po. Numay na ko Cinderella lain nam nuno. Mintolong ki. Mokiano na malatusin ka. Mokiano na malatusin ka. Jadi ilo na po kamoy na manindir amo na magidu. Haro na po iso ang kaposyon dati ki. Nga haro iso iyo nga mo takoy. Paingkuro hi komon na kombos. Akan ka dati ri kombos. Nugya kare tapay manis kare. Akan kare. Agang automoditit. Paingkuro komon na kombos. Iya ko to ikailad mo musik kombos. Akan kare. Sakira na po di nga dati po sa mo ko ilo komon na kombos ki. Nomis. Tapay pahit manis. Tapay manis. Akan kare. Nga kau kimo diri piro-piro na po akan no lumaso na talingo. Nga hiti na po pumaguna dito itong pinayom. Pindalaan no po kapiyahari kaburos sa takano nga kapatay pidadalaan ka. Nuno na po nga kasakit pidadalaan ki. Mimbangat takod angomis nga sumakit. Mimbangat na takano nga sumakit. Mimbangat tawaig. Haroy aabuli minumbuway ko tagumo. Mimbangat to komodop. Sumakit mintalang na ngay penyakit M. Mimbangat tet napa sada. Nuno na po pimbangatan dati nga. Mangigiti sakit ki. Jadi nanghawak kilalan anggur manis ka. Haroy mo ti katapatan nilo. Kamuno po nga. Ait apia kau kilat kamuno anggur manis. Nga sakira na po pidadalaan dati. Iti pihat nga sakit nga kasakitin do. Sakira pihat kau kilo anggur manis. Nga ikamon naman nagidilo pasindiro ilo bo. Apia kau nga nangaw kilat anggur manis ka diwokon ki. Paing kukuran do pidadalaan na sumambayang. Buli ka. Pidadalaan natin membasak kitab. Gisomboan may karaja. Harohit aulaw ngay. Dalan na membasak kitab ki. Sumambayang to kano po nga. Angay to kay di kumaraja. Sumambayang kano po olingasandat ay sakit. Nga kay mundo ranggi kongaw said di sakit. Sumambayang to kano po aon to kukuruna. Ako'y jaga jarak. Ama makadisompon do kabang. To. Iti na po di kamundot manindir. Nga amo na magidud idhinggo-hinggohot. Ay kaya nanda tulun. Hiti kay sisan dati. Ano po mimbulay tamba daw talun sabah. Ay so na po chet di siya mimbulay ki. Nuka daw kayo. Tok hinggo no di tamba daw talun.
Hingga na di EDSA salumin no hipanindir da kayo. Tok mongonsit pumuti siya di kada ko harang iringay nila kumanin ilo ngay nila manindir ilo bagi. Tok nga inapadahi tamo doon natin oritan nila ayat kapadam talo. Nuno na pa'y pombangan na tangulun. Nga kada to ko no ngayo pinsindiray. Kada no ngayo nugala pinsindiran na dusun nila oy. Kada no ngayo paintalangay borosit ay kopyontok. Sumambayang wakon gi tok no kapanindir do kayo. No kapanindir dati. Patumay ako iya titidon do. Sayra dat magisi sa tokod iswang kasambayang. Haro himonindir. Tok di ka kayo lo. May agalagal diolo ka. Kuko kay manok kate no kapanindir dati. Tok mingkoy loy tomod. Dat ina pa may paning kuko kasari di nga babalajar nagiri tandahan tanak-tanak po. Tok minghahali tomod. Jadi saya no pod oretan la kamo na manindir gi. Nga ilo no kadawhi kamundat gamut opoit. Gamut timotid opoit ilitang Pinay. Hali pia mo na pot ako nga haro na po itulundat papakamuha mo. Okay, ibahagyan na kalimpupusan dat apo mo ni kukuki tandaha. Mantad ko nanuan ni murid-murid di Jesus sa rusa do olidang. Kisombo yolo na padinga milod mo boros do susuay boros. Iri na di kakuhaan dat yolo na po nga kanu dat manginsamok di tulun da suay. Intangan na po datilom sayra na po oray tandat mantad ko kongoy ilo di boros sa tulun da suay. Kanu da manginsamok milah yalam manginsamok di tulun da suay. Iso na panudukan kumadati dat haro hi kasanangan dat minsingilo to kolobor sa tulun da suay. Kaila ko na po sina mo'y ka na po bolid supiapat na karita manu na pinsing kungay po boli supiapat hindi tok suay kakagiyagatangi kaila sina ka topot ka rin. Yati ito nga dusun. Paintalangon nandad panambarasan na wakon. Harni po may pangano video. Harno hit mantadat Indonesia. Harni mantadat Pakistan. Ikongoy loboros sa dusun. Ikongoy loboros dati. Tok ay mayaan to ko no. Oy mayaan nga aswayan ni makadaw. Nukan na dati. Kailo no gidiyo lo boros to ko tanganak dati ka. Oto pati makapiyo ki. Kakita to kana pod tulun da suay kailo mo boros sa dusun. It akon ko dusun. Iyati nga ating ngayaman to kay ato ko na kailo dusun. Bangsa apa? Dusun. Kenapa kamu cakap Melayu? Iyati sa pidusun, magima Melayu to ko. Okay? Dusun to kayo ba? Jadi, ay talangan to ko panambarasan lo ko sobon ba no? Haro, higahot. Kakitanan na po dati, haro, ay kasanangan, iyati na po nga ko ilo buro sa suway. Kano to ko mongin samok dilo? Ay, iya gulo to kayo lang malayo.
Haron na pa'y paginuhuan gi. Iyagulo to kaylo malayo ka. Iyagulo to kaylo nanggiris. Ila na lakarahian kasanangan to kaylo to kalubor sa suway. Mantad na nga kasikul-sikul ko. Haro orang putik ko rin katirigereja da kayo. Irigereja dati. Oh, eni Roselan. Oh, eni nahot ay papadalin nila iboros dati tu. No kasikul-sikul isiya to kaylo nanggiris ka. Ilo na ngay kasanangan nila. Nga, ino po itaburus. Sa irano po makilo takalo boras-boras sa suway. Ino po ikapagulo patudukan nga nuno. Susuway, iyati piyato nga dusun, hari may pakitudok ko boras dati nga. Ino pa ikapagulo pa borasan patudukan dati nga nuno. Miya galo di doon nawayaan ki. Tudok kayo ko na di boras sa Bugis Pendrang. Pendrang kantor di. Serius batul ka suway pinatudok. Haro hit manudok ko tiyad di. Isay da ko hit minanarita di boras sa orang puti kad may na di nukat good morning ka. Tudok kayo nga kadahan ako ka. Nga na ba good morning. Iri nagdi tadan na nakapikuntik. Tok asaro ngono pa dati intangay nga mantad ko ilo na po koilo tako boros sa suway kano do dati milom minsomok ko takolon it akon kamiagal dati boros tokom takan dadi palang-alangan gi nga hinggo na gidin miagal ko boros sa sina umang-umangan ni dati nuno singkulay malay putut tako okito hit kolobihan sa irak koilo tako boros sa suway kada tako na imin singkulay ki mongilo ko piyong pengkuro moidat akon ko arubat ikailaan dati sa kira na pod mongilo ko di don sina mongilo to ko piyong moidat iati na po nga kano to ko dot mongin somok kilo to nga sina ngay iri ni gindo kakuaan dot sa irad haros sina nga parubawon to ko di Thomas Bingon tu koilo sina Pastor Esinsong hot ay manahaki sila kalas baptisan tu koilo sina gunoon to konulot pinointalang antakan dit ay nawayan di murid-murid Yesus kumuno po nga sa kiro minsingilo to kolobor sa suway ilo na mila dati pawayaan dat isuang na pelayanan amen jadi kada na kamadid kailo ko mo titibugis pengkukura sagitan losuan no po nuno mapalasoy atapot kari mapalasoy sagitan no po kadin di sagitan mukacilada ele kakanta digi tok kay lelay matit di hindi ko piyo katambirangan lah jadi miagal ko ito nga boros sa dusun gumo idusun dati ti haron na dusun rungus to kay karati nga iladombo kanila nanggiris sa pod kaylo ka nanggiris kam kaylo himatiti taraat nuno mayda yes tompias no pakulinaw iri na Thailand, haran na nakapi orang puting nga gumagak
Jadi ilo kagut tanga ulun da antakan ilo ki. Nakura tu ginuno dat Roh Kudus ilo boros. Nga antakan na podit it awayaan dilo kantakan nilo. Oy lana dati itinapot bansa-bansa nga ikaw mo na borpuak-puak na lo mo. Saira na po nakorong wilo dat harotang uso ologod kailo nga di mimbora si murid-murid di Jesus sa boros di lo. Timong na yolo. Nakura to tinumimong. Timong kano po nga ina po itinumimong santo bi magirati-rati tinumimong no. Dusun-dusun. Tong sina-sina. Tok nakura dila to kailo boros dati ka. Jadi antakan na polam itinapakomandat may pinsingilo da boros sa suway nga akuri. Amilo. Si tak no kago. Mamanawi bakan talaga. Jadi mantad ko apang kalau may pangilo boros sa wakon miloh di ginunoh di rusa da olidang papaintalangkot ko goyon kinorohingan. Iso na di ralandat penginjilan. Iati nga mahito ko nuguno kongoy lo ko na po boros sa tulun suway mahito na ko guno isuanggat sumilid ralan penginjilan. Okon ko ralan umang-umang. Mantad ko koy loko boros sa suway. Koy loko boros sa sina. Yati peta nga dusun nga idan sina da pakayan dati mamaki. Nuka dati. Tiyaw. Tiyaw. Gunon na gidad. Ilo na pa di boros-boros sa tulun da suwat ilan dati nga gunoon na gidati imumangkawakon. Tiyaw ni asing kano ki. Koylo to ko dusun. Gunoon na di karolot to poit ako ilo dusun. Iati ito nga dusun. Magidusun-dusun to ka na mangumanggit ako ilo dusun. O saraw ko dit minayahad ilad air manis Sarawak. Pero ihad di dusun apat tulun. Kalimod dit haros ang ulo na sumanda. Tok haro no hit tulun Sarawak, Iban, hari sina mantad sa Mananjung, hari tulun India, haro nundit ako rohian ki, magidusun-dusun nila. Nah, lumis-lumis, sumutiga di tingkukuk, isid, tumuwa-tuwa na di tala dila mo. Intan pagid sambulan mantad bay no nga, okolong pumatilat, tingkukuk isil. Oh, manuho na tumingka dilo ki. Jadi sayra no po daharohit ako'y mayaan, ako rohian. Mo gidusun-dusun dahil mangumang-umang gito nga sina, ito nga India, ito nga Iban. Tupain kuro kapag yung mangumang-umang ay karati. O tumbay ano ko diya kauhit ng minaysikul kikaruhang ko dusun. Dusun ko na mangungumang gito nga ulun nga eh. Iati magitimong-timong to ko harohit suway bansa dat kat kamong mangumang-umang kano mga momodusun to kono tok may takabadala pagihupay sangkuro na kopyo ko lain nga nito digi oh isyo na di ka piyat orot to mo disyo ka tambirang orot to mo disyo mo koro ida to kita ku ka ilo ni ka piyat tanda mo migangaw ka agya karati nga may na dati guno iti boros dati piya isuang na palayanan sa kirad hari makitudok I love you kana kom nuno kada na boros nga tudok kay kadahan ako ka haro himang ko imon
Arahat ka piyo panudukan ki. Nu kandet seneng kasuabon. Busul nu napasa kanto. Iri susuai ni panudukan ki. Tokoy. Om iri ni kako andet tulun dawokon adi orohyan na may pinsingil lo da boros dati. Panudukan da gulo iti yadi. Jadi main na dati anuo iti kasiwatan ipinaintalang mantadilat bahasa roh hingga inapay tulun da korongaw dilo nga karati. Iyati koiloh to kolo boros sesuai. Main na dati guno mentok da pelayanan kinarahingan. Hara tulun da makituduk da boros dati. May na dati anuo ikasiwatan. Sakira hara tulun makituduk, guna oni rohani da manuduk. Miagal ko nuno. Moy ka na sambayang nga boros yung malayo. Iti di panudukan. Terpujilah Allah ka. Kabantog ni kinorohingan ka. Kadang waktu dukadit itangarat. Jadi hali piadet kakitanan na pulot. Mantad ko aylo milom mo isuanggi boros-boros sa tulun na suway. Nga antakan na po dit pintakusta. Pinakito kinorohingan. De hali piad miya galit ano milo. Aiso na po kukurayan, aiso na pasantaban. Nga isuang ga timpu-timpu dait. Miya galit ano milo nga. Mile kinorohingan na numan pintalango. Ilo boros. O kita datid miya galit aiso na pasunduran. Nga milo kinorohingan dat numan paburo. May na di dati guno sa ira na pagyat tinumimong ila sinumambayang. Nga hiri na did inapoit rusad de kinarahingan nga rin numikot. Jadi numan di lo guno ikaw mundo ruang atas hiri sa kay walay. Hiri sa wat walay. Dot misiso isuang boros kinarahingan. Mantadi de. May gumpul. May sambayang. Mantadi di tong pinay may na dati guno itit kay sisan dati misusuwab. Kikiar misusuwab. May na dati guno kadaw. Moy dat amu arubah titi kasiwatan dati. Ako yung matitimagakon dat toy lumimboros. Nuka di musalin na hodit kinarahingan. Ako ko'y lumimboros ka. Yo nga ako ko'y lumimboros. Nga santob na pa di ay bulayan dati. Santob na gikadaw di ay bulayan da kod isuang dat komen nga ito kayo. Nga may na dati guno gisamo milad kaburu dati rohani dati tisam-tisam. Om manta di ditampinay ngay iti na day komon dati dat. O silih dat persiapan dati. Sahira da karuba to kan nununukan takan nga wah om. Oh iya di naretan dahay di gulo no ka. Hinggaw piad kad ilibitom kado kayo bi hinggaw pia. Ino po hidahit ikalansanan dati dahit nga mantad ko ay bulayan dati ino po dahi kamoyo ni dinga osoro na dati isuang kaposian dati isuang at pagindalan dat kaposian dati dat tisam-tisam. Amin kada kom no limpupusan na dadi harap kago. Jadi saya na pod imbulayan dati lo kamondat berbahasa roh. Nakumbal ko mo isambayang dinominasi da suway. Iri nanday kamondat berbahasa roh. Haron nanday mihad. Mumbal pemimbalangas dati ay ratiana menut balangas dia lo nunu boros. Haron nga imakuy pinsan. Ahadan. Nga ino ko'y kasuwayan.
Sakira na pundod haro nandoy kapoylan na tumingkod tumingkod nandongay nga naratian dati iti napakamoyan dat ay murbahasa aro di kasuabon bay no. Sayra na pod mo boros si sina karati to kad di borosan ni siyo. Sayra na po mo boros at tulun da Arab karati to kad nunuhi borosan ni siyo. Sayra mo boros to koy tongo dusun. Ilo nga karati. Ongo India nga karati. Ilo nala ko mundo burbahasa ro. Mano pa di dati intangay dati. Ata ko na po orotianik iborosan ni siyo. O kon ikaw burbahasa ro hiri. Tu mano do pa diti asakan no po loro kudus. Boros doro kudus. O insanan no po tulun nga karati di boros mo. Dusun kapia mo boros. Tulun da suway nga karati. Jadi borosan no po dati ino po hit mantado hilod urang puti no hilod negro ka imoy among dati di kaswab mo nikid kaswaban. Borosan no po dati tokom no nga suwang tokoro to karati isyo. Bah hampahilon to kanalitang Pinay siyo to manut lan maid laid to kamang kudi 45 minit na kam undia nakatangkus to mo dila tempo dati. Jadi konsikod ginapagyampayan dati kanaw no misakadong iswang dat pelayanan sumudia to kanala ko mo na ruang atas moy dat sayra da I will go to ko nga alanus no kay nalanan dati ipasan ko kago kada na dati may pakiro sa iman dati ato ko kumira sa tinan nga pakirosan to kay iman dati mantad ko haro ni mo malumbalo po pakiro sa iman guli to ko no I will go to ko no kano misis na takad iswang samayang kinorohingan iswang kerjaan sorga kon sikaw dat nampakan pakagudahay kay sisan iswang na sumumbayang gat kaswabo na bay no nuno na po hinoritan dahay mantadi ko boborosan dahay boros ko nagiit komen do komulutan sa kirad kasinduol nga pagyampunan dahay sa kirad miyaga limang umang gawakon nga akon ko iya dihatamo dan dahay nila nagidahan iti boros nga miladahay gunoon dot sumilid isa kaguralan dat pelayanan moy ino pay tulun-tulun da suway nga ano dahay da mamagawoy magangat mangahak damin sa makumadia timpo diti sumambayang nagihay montokot o sana ni pananod no itulun-tulun no di atum na mangigit dia nuno na po hit awayan nila iswang kaposyon anuan nila da kagarasan do ginawo moy agaras nga ilo da tumuguang ano pakantakan kapuri mo nila iti napapamagunan nga agumukeng goriton mantad na da sumon di Jesus sana na po rin nga ano dahay dat mo nalibamban paingka nag-iiswanggat sakit na pamusarahan sakit na tinan nga anuan na kadawila kagarason na ginawo may nuno na pa'y awayan nga pati lambu silod o girot isiso o ginawo o kodawot ginawo dilo da tumano dia kung si kautuhan itinot pori ka tandahay sambayang maya dingaran ni Jesus amen kung si kau da kinapagisisan dati kaswabon bay no kada datay kapiruba ta kakagudat kaswabon na suwab hinako po